namaduge wajib tak adada ki kitake ashe namaduge wajib tan ashike haram takbiru fiyawa emmiha takbiru taka imamaya ekani namadu qura miha sami Allahu liman hamida kiyuma emmen ves ebahi imamaya ekani namadu qura miha ya mawmumun rabbana walakal hamdu kiyuma rukuga subhana rabbiyal azim kiyuma sajidaga subhana rabbiyal ala kiyuma desayda demeduga rabbi ghfirli kiyuma furatama at-tahiyatu kiyuma furatama at-tahiyatan ishim ema jumle ko kitake miwani ashe ema wajib tak gadada ki ashe shaykh rahimahullah mi taga bayan korawani namaduge wajib ta ei namaduga kurun nuwata kiyum wajib gemwa bastaka amalta ene kamaku ekandattaka ki rukun takavore dakkantattaki wajibaki rukunavore da darajaga wa kantattake ehemme mige terein kamen handanetigen duwejje namaves salam dinumu kurin kushu sadda jehima fudel wajib duwejje kina kadani demme bayam mikuri bayam vediya kandattage teren kame duwejje kina kadani salam dinumu kurin kushu sadda jehima fudel adi mige teren kame gastuga duko fimiha ge namadu batilwa ikhtiyar gastuga namadu mi ena duko lafiya wajib duko lafiya namadu batilwa ekan handan netigen korevijja ege badaluga kushu sajida ge deseda jehima fudene ema furutama rukunek gotuga furutama wajib kamuga muallif rahimahullah bayan koramani kon kame haram takbiru kiyuma ema evwana wajibaki haram takbiru fiyawa emmiha takbiru takiyu ema re galgon me mani haram takbiru ge mi hukum bonadifa haram takbira ki namaduge rukunege haram takbiru fiyawa den namaduga wa komme takbira ki ei wajibe misalaka ruku kurmugayya sajida kurmugayya sajidain tedwa hinugayya adi mifada emmiha takbir taki namaduge wajib takke terega himene kantatta emma Allahu akbar kiya furata faran hasham banne iruga takbiratul ihram fiyawa den anna komme takbira ki ei wajib takbire devana wajiba den adi timuna wajiba ki imama ekani namadu qura imama a ekani namadu qura miha sami Allahu liman hamida kiyuma emmem ves ebahi imama a ekani namadu qura miha mawmum rabbana walakal hamdu kiyu me arabiga mi komisora kan ilmere medu khilaf ves onna masile mi ekama sheikh bin baz rahimahullah deki wada gannawa goy mitaga bayan mi korawani imama eki misalaka imama miskitu namadu qura imam miha ruku in tedwa eruga sami Allahu liman hamida kiyen jehene mi sheikh boda boray wada gannawa rawyaki imam miha sami Allahu liman hamida kiyu mawmum rabbana walakal hamdu kiyu ekama ebohori ilmerin wahaka dakkafa mawmum mes rabbana walakal hamdu kiyu ekama masale ki khilafi masale ka gumun mi masalaga sheikh bin baz rahimahullah boray wada gannawa goy mitaga bayan korawa fawani ema imam miha kiyen jehene rukuin tedwa eruga sami Allahu liman hamida adi misalaka ekani namadu kurani jamaat gennum wakin gege ene ekani namadu kurakama wanyaves ene jeheni ruku in tedwa eruga sami Allahu liman hamida kiya den mawmum sami Allahu liman hamida kiyuma fahuga imamaya ekani namadu kuramihaya huriha mawmum kiyen jehene rabbana walakal hamd ema imama misalaka sami Allahu liman hamida kiyuma nufuden imam miha jehene sami Allahu liman hamida kiyafa rabbana walakal hamdu kiyum mi ema rabbana walakal hamdu kiyuma kimi wajibe den sunnat tabga bayan wegen annade evore itura misalaka rabbana walakal hamdu mimi wara kiyuma ki wajibe ekama misalaka mi i'tidal hore kiyam warid fa hore duwata getere hunnane adi ituru sigata rabbana walakal hamdu mil as-samawati wal ard was adi hunnane digu digu ko hunatwa ekama aslu wajib minwara ki ko ba wajib minwara ki rabbana walakal hamdu ki miyawra ituru kurma ki ei sunnat e sunnat ge terega bayan wege annane waha den khatarwana adi faswana wajiba ki rukuga subhana rabbil azim
rukuga subhan rabbil azim kiyuma adi sajidaga subhan rabbil ala kiyu algon menna rukuga adi sajidaga ki baawar tasbihata ke bhar warid wegen as saka subhan rabbil azim wa bihamdihi itagoti subhan rabbil azim wa bihamdihi itrufa subhana dhil jabarut wal malakut wal kibriya wal azama miwas as-siga mikota baawar siga tan e bhor misalaka rukuga nuni sajidaga mimin war mi hada bhatta jehkam misalaka submi rukuga subhan rabbil azim kiyum wajibu e fahuga den ena beenum wa efaha mar subhan rabbil azim efahar kiyum wajib ba defar dewana fara kiyumaki sunnat timwana fara kiyumaki sunnat mi kitam me gine ko ves hama takurarako mi rukuga adi sajidaga duwa takure bidan furuto fara kiyumaki wajib subhan rabbil azim rukuga sajidaga subhan rabbil ala ema subhan rabbil ala sajidaga kiyuma fahuga den warid we fawa hen duwa takin em hadan battamane komme goten hadaves furatama fara efara jehne midikru ki subhan rabbil ala kiyuma fahuga den e fahuga warid we gemwa hen duwa takiyamma ei ane nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis basfule gaesawe fa amma ruku fa andimu fihi rabb mi tiaba mihu rukuga ar-rabb matir qura hoshikame evima mi rukuga mi innani allah matir qura mi demme mi bayan kur subhan rabbil azim mi allah taala matir kurumuge siga taggetere siga den bayan mi ganani hawana wajib ei desajida demeduga ishide inde rabbi ghfirli mi min barakkiyo rabbi ghfirli efhar dese demedu kimaki wajib den dewana fara misaka rabbi ghfirli tim fara e misal furto fara pore ituru akam fara ke sunnat ama efhar kiyumaki ekama misalaka desayde demedu de kiya zikr tak teres hunnan me fras ituru duata hunnan migete rabbi ghfirli warhamni wajburli warfani migota gossa ituru baata hunna ekama ko wajib minwara ki ko ba rabbi ghfirli kiyu den menumiya ituru waridugama baata koriya kiyanda den haywana adi avwana wajibaki furatama attahiyatu kiyuma furatama attahiyatan ishin ema furatama attahiyata ki ko ba derakwe nimma fadden edemeduga madukura attahiyata mikeni furatama attahiyat kini ngeni aslo furatama attahiyata ki wajibekka yar eves attahiyatu mes attahiyat do ema ilmerin bayan ko ravani mi furatama attahiyata ki wajibekka muga dalila ki mi eddu hegga nabiya sallallahu alaihi wasallam mendur namadek ekade fanan ishinde wada mi meduwat tahiyatan ishinde wada nugannawa meduwat tahiyatan ishinde wada gannawa jehe halategga handan netigen mendur namadegga timman rakwatan hama kashorun allah wa rasula sallallahu alaihi wasallam tedo wada gannawa fahe nabiya sallallahu alaihi wasallam e nabiya sallallahu alaihi wasallam namadu furihama kurebu mafahu tisayda gessen ema aslaki gawa mendur namadege handan netigen rasul sallallahu meduwat tahiyatan ishinde wada nugannawa mi timana rakwata tedo wada gannawa den kanta kurevi gotaki aslu mifada kantatta rasul vs mifada kantatta allah taala medur kurawani mi ummata daskot devvan jehe alukame vima mifada hadisa takun algon men ngeni algon men insanun amal kurmattaka bawale bi shariate vima insanun tere mikale handan letuma kantattan hinganati ehalatu kanta kuram jehe goi bayan ko dev mattaka mifada kantattan allah taala medur kurevi ema mi buna do hoga nabiya sallallahu alaihi wasallam mikan hamajisse gotaki namadu nimmo mafuga kush sajdaga de sajda jessewu ema min igeni kusada jahan jeheni wajibe duwegan tanune rukuna duwegan ta wajibe rukuna duwejja harmen jeheni kusada jahan nufuden harmen jeheni e rukunen amra genes ganna ema rasul sallallahu alaihi wasallam midu hoga mi hadisaga kanta kurevi gotun kusada jessevima derakwatu mi desajida jessevima algon men igeni mi wajibe em verbere bayan koravani furatama attahiyatan ishinde wadagatuma adi furatama attahiyata kiyuma kiwes wajibe